Alright guys, I Gary ya daripada GCM Motor guys. Hari ni kita nak review Yamaha Frazer 1000cc ataupun FZ1 orang panggil. Enjin pakai enjin Yamaha Awan punya enjin, tapi ini dia kategori Sport Touring punya model lah. Alright, Frazer 1000 tahun 2010, register 2016. Dengan harga jualan kita nak offer 25,000 cash setiap potong nama, 25,000. Kalau credit loan minimum deposit kosong bulanan 400 lebih selama 7 tahun. Kalau ada credit card, kalau limit cukup, boleh buat easy payment dengan bank korang up to 5 tahun zero interest. Boleh PM kita untuk dia punya TNC. Kalau nak jual motor, kan nak trade motor, boleh PM kedai kita. Kalau penghantaran seluruh Malaysia, boleh diuruskan termasuk Sabah Sarawak. Alright, so jom kita tengok motor. First, korang boleh nampak tayar pakai saiz 120/70/17, pakai Michelin Road 6 punya tayar. Alright, masih bunga ada around 60 ke 70% anggaran. USD4 adjustable, kaliper kiri kanan, double disc brake depan. So windshield windshield dia warna hitam, side mirror original, lampu belalang dua belah, LED punya sinet, LED punya spotlight. Ada frame slider, enjin 4 silinder, pakai Awan punya enjin. Okey, ada slip on punya exhaust, acropovic, carbon punya aftermarket punya. Lepas tu tayar belakang pakai Pirelli Angel GT 190/55/17, masih ada anggaran 40%. Fender semua Eco semua ada, box GV 43 liter, rack pun ada. Kalau tanah rack, tanah box buka, nampak lagi sporty lah. Double stand pun dah ada. Okey. Damper pun dah ada steering damper. Alright, kita start bagi orang dengar. Alright, kalau korang minat, ini Yamaha Frazer 1000, boleh PM kita ya. See you next video, bye bye.